i slična ostvarenja. Mi očigledno nismo dovoljno zanimljivi ni američkom tržištu, ni Amerikancima i ne znaju nešto o nama, verovatno ni 99% njih, i da nismo dovoljno ni snažni kao neprijatelji, nismo bili u nekom velikom obračunu gde su ljudske žrtve padale sa njihove strane, tako da možda uskoro i prestanemo biti loši momci. Postoji tu problem što se tiče poboljšanja imidža. Naravno, kad je sport u pitanju, to je egzaktna stvar i to stvarno dovoljno da je Novak Đoković veliki teniser kao što jeste i tu egzaktno pobedi i to je. Kada je kultura u pitanju, nije dovoljno da ste vrhunski umetnik, nego pošto su tu pravila i kako bih rekao, kriterijumi malo fluidni. I tu ide teže. Evo ja ću navesti primjer, sva trojica ste filmadžije. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, da su Lepa sela, lepo gore Srđana Dragojevića. Naprosto neuporedivo bolji film od ovoga Ničije zemlje Dani Satanovića. Ovaj film je dobio Oskara, ovaj film nije mogao da pređe nigde, on nije prisustvovao ni na jednom festivalu, nije bio. Znači, nije dovoljan kvalitet. On je dobio niz nagrada od da, ali ima li nagrada političku pozadinu? Nije ni na jednom ozbiljnom, ni na jednom velikom festivalu nije bio, ovaj čovjek je dobio Oskara. A evo da dokažem čak kako taj film Ničija zemlja, nije to loš film, ali priča bez veze, da se razumemo, oni imaju, ova Grbavica Jasmila Žurbanić je daleko bolji film nego Ničija zemlja. Ali sad nisu mogli još jednog Oskara da daju. Ljudi se pitaju da li vi zamerate našim glumcima koji igraju u ovakvim filmovima gde igraju negativce, Srbe negativce. Smiješno. To je potpuno besmisleno i ja bih apelovao ako ikako moguće da ta hajka na ljude koji žive od svog posla prestane. Evo što misle građani, možda će vam biti zanimljivo. Da li zamerate našim glumcima koji igraju u filmovima u kojima su Srbi prikazani kao zločinci? Evo kako su odgovorili građani u istraživanju koje je radio naš istraživački centar. Ne zamera im 59,5%, 60% građana ne zamera, 27% zamera. 60% anketiranih ne zamera što su glumci. Bila je čitava hajka na Mirjanu Karanović što je igrala u filmu Grbavica. Pa zar to nije skandal? Ja jednostavno mislim da je samo ponižavajuće govoriti o tome. Ali su navodili neke glumce koji su odbili da rade, pa onda rade u tim filmovima. I ti glumci su patriote, ali glumci... Pa onda su govorili o studijima, kako su određeni studiji ovde odbili da se u njima rade takvi filmovi. Ja sam imao jako loše mišljenje o tome zbog čega. Zbog jedne nastupa Jasmile Žbanić koji je bio krajnje neprimeren. Međutim, taj film sam po sebi kad sam ga vidio, to je jako dobar film. A ti koji se kod nas ljute zbog čega ona prikazuje silovane slimak, pa bile su silovane. Uzmite pa napravite film o silovanim Srpkinjama. To nije nikakav problem. Ona je uradila jedan sasvim dobar film. Ali da bi trebalo da Mirjana Karanović ima neke rezerve da igra tu ulogu. Pa to je skandalozno da neko može da... Oni se pitaju zbog čega su oni spremni. Da li je isključivo novac kada su ovi strani filmovi za koje svi smatraju da su skupi i tako dalje, da li je novac presudan za to? Da li je presudno naći se u društvu tako velikih zvučnih imena kao što su hollywoodski glumci, Angelina Jolie, Gere ili slično? Film Grbavica sasvim izvesno nije imao visoke honorare za glumce. Da, naravno, to je sa našeg prostora, ali govorim za, recimo, ova američka ostvarenja. Novac je sigurno bitan i ti ljudi žive od svog posla. Kao zameriti, ne znam, Milanu Puziću ili ne znam ko je igrao generala Lera, koji je bombardovao Beograd. Pa dobro, ali on je glumio to... Mislim, potpuno besmisleno. Drugi kontekst, da, potpuno, dobro. Da. Dakle, naša javnost treba, da zaključimo, naša javnost treba da bude treba da se obrazuje, temeljno da se obrazuju i da ćuti dugo sve dok se ne bude dobro obrazuju. Šta vi kažete? Na pitanje... Ja bih se složio s ovim potpuno, samo bih rekao da nije naša javnost što se tiče neobrazovanosti nešto gora od svetskog prosjeka. Ja mislim da je bolja. A da treba da se obrazuje, treba. Ja mislim da je bolja i po obrazovanosti i po demokratskom kapacitetu. Pa od američkog reći. Upravo zbog te... Objasnite, kažete? Vi živite tamo i Amerikanac, ali bio sam ja tamo. Obrazovanje je nešto što nije uvek onako kako... Samo moment, molim vas, u redu je. Kažite, gospodine Koljeviću. Zaboravio sam već. Da je naša javnost obrazovana ili ne? A ne samo gde je Srbija. Apsolutno, i ima značajan demokratski kapacitet. Zato što mi sad sedimo i razgovaramo. Ja mislim da naša javnost treba da prestane da se okuplja pod patriotskim barjakom i da traži povode, a potpuno je besmisleno da taj povod bude Angelina Jolie. Da li ste čuli da je Angelina Jolie snimila film o ratu u Bosni?
pošto za mnoge teme, bilo političke i druge, građani baš i nisu informisani, ali evo, prema našem istraživanju, skoro 70% je čulo za taj film. Znači, da postoji i da je snimljen i verovatno, sad nismo pitali dalje, ne misle baš najbolje, ali ne bi sada to da prejudiciram, ali se 68,5% je čulo. Čuli su zato što je Angelina Jolie. Ja sam zato razgovarao, sad je tu bio u Beogradu selektor Berlinskog festivala i oni će van konkurencije u pratećem programu da prikažu taj film. Ja sam pitao, pa dobro, kakav je film? On kaže, grozan je film, ali nama je važno da na crvenom tepihu imamo Angelinu Jolie i njenog muža. I to je sistem velike zvezde. Znači, svi su čuli zato što je Angelina Jolie. Da nije ona, ne bi čuli. Mogu samo za kraj sad ovako da vas vidim, pošto smo pričali o drugima. Znamo za taj kapacitet koji američka kinematografija ima da snimi filmove koji će biti najveća kritika na račun njihovog društva, njihovih problema, način na koji su snimljeni neki filmovi, ne znam, JFK ili već slično. Šta mi nismo snimili? Možete li mi samo, evo ovako, pomislite, šta to mi i naša kinematografija nije snimila, a trebalo je da snimi? Koje su tema, ličnost, događaj, istorijski događaj ili nešto? Šta mi nemamo na filmu, a trebalo je? Pa ja ću da budem malo narcisovan da odmah pomenem dve stvari koje sam ja hteo, pa mi nikad nisu uspeli da ih snimim. Jedan je film o Kraljeviću Marku, tu ulogu trebalo je da igra pokojni Bekim Fehmiju i to je trebalo da se odigrava u Prilepu gde se i odigravalo i trebalo je da bude oslonjeno vrlo temeljno na tu deseteračku poeziju. Znači da bude ep, a ne da bude... Da bude istorijska istina. A da bude istorijska istina. Apsolutno. Drugi je bio progon Nemaca iz Vojvodine na kraju Drugog svjetskog rata, koji je jedan genocidan i težak zločin za koji se mi još uvijek pitamo kakav stav država treba da zauzme prema tome. Dobro, nisu pobijeni. Ima tih stvari veoma mnogo, ali ovo su stvari koje bi bile bitne. Genocid mora da budu pobijeni, ovo ipak... Ne, i progoni velike, znate. To se zove etničko čišćenje, valjda. Razne stvari, ali to su ti teški zločini protiv civila. Međutim, ja govorim o filmovima koji bi trebalo da promene svest naroda kad ih gleda. Da. Koje još teme? Tema, ličnost, film. Šta nama nedostaje? Govore da nemamo film o četnicima, da su ga snimili Amerikanci 43. godine o četnicima i da se emitovao samo godinu dana. Trenutno se snima nešto, ali serija, ne film. Da nam nedostaje film iz Prvog svjetskog rata? Ja mislim da nije snimljen film, nedostaje nam film o najvećem stradanju Srba i o najvećem zločinu u istoriji Balkanskog poluostrva Jasenovca. Već najavljeno je da se nešto priprema. Ogroman, 4 sata. Dokumentarni. O Prvom svjetskom ratu samo Marš na Drinu ili vi dodajte ako ja se ne sjećam. O toj epopeji velikoj, o tom jednom čudesnom događaju gde se... Jel vi imate još nešto? Neku istorijsku ličnost koju su zaboravili? Neki bi rekli Andrića ili Mišića. Pa ja trenutno radim na prikupljanju građe za film o Knezu Pavlu. Dokumentarni film. Mislim, u kontekstu ovih sadašnjih događaja vrlo interesantan događaj. Kažu da i taj boj na Kosovu koji imaju i za koliko se govori o tom boju na Kosovu je samo film, jeli... Po Milovanu Đilasu bi bilo neophodno da se snimi film, bez obzira... A o Golom otoku? O samom Golom otoku, ne mislim o IBE... Ali hoću ovo da vam kažem da je pored Nikole Tesle, Danila Kiša, Marine Abramović, Novaka Đokovića i Josipa Broza prvi disident u istoriji Milovan Đilas i da njega i dan danas u svetu znaju. A Đoković isto disident? Ne. Ja vam govorim o slavnim ljudima odavde koji su nešto promenili u odnosu na čitav svet. Koji su nezaobilazni. Ja mislim da dolazi generacija mladih autora, mislim da će se Janko složiti sa mnom, naših studenta ili mlađih kolega i koji prosto naši filmovi sad prolaze na te festivale i da imamo razloga za optimizam da će se te stvari menjati. Vi profesori ćete ih ohrabriti za neke teme. Ali ono što je isto bitno, ljudi su željni da iz Srbije vide normalan film. Dvoje se vole, treći ih smeta. Apsolutno, da. Jer gde god odemo kažu nam too much history. Više im je muka od istorije filmova. Muka od istorije, a mi upravo iznosimo zamjerku da mi u našoj istoriji nemamo filmove. Da, ali ako govorimo o našem predstavljanju u inostranstvu, ovo je ključna stvar. Zato što o istoriji govori u posljednjih 20 godina, a sad mi govorimo o nacionalnoj istoriji. Filmovi u kojima smo mi ljudi isti kao i drugi su oni u kojima mi menjamo naš imidž i oni shvaćaju nas.
Hvala na večerašnjem razgovoru, hvala vama ponovo na prvom programu RTS-a za 7 dana.